Dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu igramo Brawl Stars. Znači, neće dugo biti video. Kao što vidite, imam 10.000 trofeja. Nije nul s Brawl Stars. Majke mi. Ajmo, otvaramo. Legendary Star Drop. 3-4, sad. Oooo, za Jessie skin mrš. Fuck. WTF. Dobro, nije loše, ali barem je skin, ok. Kao što vidite, kad odemo na Fanga, rank 20 je lik. A kad odemo na Franka, to ćemo njega dogurat ćemo u jednoj epizodi. Franka ćemo dogurat do rank 20, pa ćemo onda... Sve koji su mi veći ovih rankova, mi dogurat. Vidite da ima kit. Da. Odigrat ćemo jednu rundu sa kit, jer ne igrat ćemo solo, bolje nam solo. Kao što vidite, možete joinat klub, ali nisam ga ja napravio, sigurno. Znači nisam ga ja napravio. Ali i pun je, ne trebate mu da ulaziti, jer glupo je. Ušao sam ja samo za neki star dropova da dobijam. A ova kit je baš jaka, neću ići na njega. Znači, vidite, možda 2 runde odigramo i evo ga prva smrt. Ali, pro, ne vezi. Minus 5 trofeja na 997. Ipak, moramo pobijediti ovu sad. A više ćemo odigrati jednom. Znači, ostavite taj like, subscribe i zvon da znate kad su novi videi. Jer morate. A ljudi... Like i sub ako ne volite školu. Mrš. Od mene. Ja ću lajkat sam sve video i podržat ću sebe. Da ne volim školu. Fucking silu ne volim. Mrš, mrš, mrš. What the heck, bro? Kinez me ubio, WTF. Dobro, 5 trofeja se digo, to je dobro. Vratio sam se na 1002 trofeja. Znači ljudi, ako ovaj video pređe barem 6 lajkova, znači idemo sljedeća epizoda Brawl Starsa. A neću na ovoga, hoćemo da igramo. Malo izvinite ljudi. Holy shit. Znate koliko se ja koncentrišem da pobjedim, znači teško ovdje pobjediti jer imam 10k trofeja. Au, sad će me lik roknuti. Maja, pro gračaz, WTF. Ne vezi. Jer da je teško ljudi igrat sa brawlerima, ovi koji su jedno veći rank. Oni su svi na jedno ranku. 17. Čume ja 17 sam glup. Pa ja, rank 17 mi neki. Šta da je na majka ima, brate mili? Aha. Viš kako mačka grebe. Kad moja mačka te ogrebe, ti niš svjestan, ba. Znači, ajde na Dynamajka, ne. Mačice. Ma dobro, vidim da ti je hladno. Neću. I sorry! Fuck you. Četiri minute. Rekao sam da neće dugo trajati video. Mrš! Ja ću ovdje se sakriti da dočekam polufinala, dobro. Kad bude showdown tu, onda ću početi napad. Dođi vama, jebo ga ti. Ja sam smotan. Ne znam ako nisi dobro u kit, vjerujte mi ljudi. Dobro, ne veze, svakako smo dobili više trofeja. Znači, ljudi, što se tiče ovog videa,
Ostavite like, subscribe i zvonce da znate kad su novi videi. I